Aduhai kak jumiati urun cukup mulia, drone cukup peduli, taringon bijaksana. Nyokeh kak jumiati bek sangsi hai syaidara, bacut ke ulok narawi bah promosi ekanda, ujung patihah ke demeriti, alamat gebi wahai syaidara. Kadang kana raseki kagebini bah gata, neblo moto Mitsubishi, jet hubungi lewat WA. Ladom sideh blang pidi, ladom Aceh Selatan, rata Aceh jep hubungi kak jumiati telpon sigra. Hana pegunda, hana pesangsi, gelayani tak temulia. Ujung Patihah nama kampungnya di Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Bener ingat hai Sena